Durma, ulan iptale. Яңа елның җырларын Башиханга яңратып дуслар бергәләп ягымлы күз карашы белән бергә эй рәхәт Яңа елда яңа бәхет юлдаш булсын Яңа бәхет юлдаш булсын Әйдә һәммәбезгә Bir yılını ötküren şeydi. Sizden tanıştılar. Rahmet kış babay. Şarsa ağzın. Utlarına balkatsın. Bulmadı neydi? Buldu mu? Hurra dostlar. Kış babay. Korkma. Kuma kış bilen motor iktirip şarsının utlarında balkatıp koydu. Hay motor cümleni balalar. Rahmet yavrum. Rahmet kış babay eyleydi. Bayramımızdır de. Rahmetiniz. Rahmet bağlar rahmet. Mine dostlar güzel çırşımız güzelin. Motorlukların nihayet kabızdı demek tizden. Utun kavzatırgan talsamılı sözlerin işiksin alımız ne? Kimler bile? Hay rahmet. Bayram üstüne ya münabik. Hay rahmet. Bek motor iktirip hazırlanmaya başlamasın duy. Yaңа ел bayramlarına rahmet. Bizden eski yıl hakırına yakınlaşa hem indi bir nice sanavlı günlerden soň ör yaңа yılda karşılaşacakbız. Eylemiz buradalar, biriniz burada. Eylemiz yaptılar dostlar. Родилась елочка! Gittik. Allah. Güzel bulduk ölürüm. Kalsaydı sıra. Ben açarım. Tamam. Sige. Geliyorsun.
Bunlar korporativlardan so'ng bosib turli xilda tugilaydi yermiz. Fotoğa. Boyaga qarasana ya. Pişirdik maktanası mı? Benim de. Күнде жырлап тұрады. Bizning o'zimizning xizmatkorlar bilan, bolalar bilan, hamma uyushma предприятиялар bilan bezalgan motor etib, ularda endi bizning maqsad o'sha kichkina bolalarimizga, onoqlarimizga qish kanikulda rahatlanib yo'laytirlik, o'zlarin bayram tantanasini his etarlik shodlar to'dirga tirishdik ham tirishamiz bu kunda deb aytirga kerak. Kun sayin borib kech bilan bizning bunda muzika yangrab turgan ish qaytgan qonaqlar, hurmatli rayondoshlar, biz sizning bilan eski yilni eson-emin azotib, yangi chiqqan yilni motor etib qarshi olayotsin edi. Shunga ko'ra barig'izda qatdim bugungi bayram bilan yangi yillar eminligi bilan kelsin, bizga baridik shodliqlarni olib kelsin. Bayram bilan sizning barig'izni. Барлыкта тансан халкын яңа еллар белән котлыйм. Киләчәк еллар имин булсын. Барыбызга сау сәламәт булсын. Булып чыршы бәйрәмен ачу тантанасында бик матур. Узган елларга караганда без үзенчәлекле, менә балалар белән, гаилә белән чыктык. Бик матур менә лабиринтлары, чыршының бизәлешләре бик матур. Балалар чөнки паркларда ялталар, элеккенә бер рунда булса, хәзер инде иркен. Bütün mümkünlüklerden tutulgan Актаныш балалары için, umuman халкы için biz bik şad. Бүгінгі бәйрәмнең ачылу тантанасы белән